mukama tewalya kwenkana oligaba ke pologoma ya Yuda sewo mukama tewalya kwenkana oli mukulu empologoma ya Yuda sewo mukama tewalya kwenkana olwalero olikumbona wano aye buli kintu kijakuleka esente zijakuleka abakazi bajakuleka abaana bajakuleka ebibanda n'ebitiibwa byo aye ndikwogera olwaleero nga ndikoberamu omuninjirire nti omwoyo guno gundeese wano ono Brenda ebibye byawoire kirungi kyokola okuba nga oli kwa media kituzaamu amaani era sababa yakaba kali kusubscribing to go ahead and subscribe, like and share our videos. Ninzi Yazid Yolisigira okutuuka wano nviire waife busede mu bikado nga oli kumbona embozi yenayo yanaku ngozi ya maziga wendogera wano ndi mu district eyekamuli ku kyalo ky'eneighbour mu igomba ly'ebutanzi mukidi bulungi eriyo mwana waife eyava eno bitundu ebyekamuli ng'embeera oba oli awo erobye yajja mu bitundu ebye Saudi Arabia okuba ekyeyo bambi Brenda Kayanga wabula amawulire getwakoma okufuna nga yafa wabula enfa ye yali yamatankane kikolebwa okuba nti mukama we bambi yamukuba ekiso ekyamuviiraku okufa awona ku mikutu gya social media mbeere muwulire ino emboozi ya Brenda ng'etyase Brenda bamwita wabula oluvannyuma lw'okusaba okw'abangi abantu ba Brenda oba oliawo nga bayambibwa ku kampuni n'abantu abandi basoboire okutolayo omulambo gwa Brenda mu nsi ya Saudi bambi bagwiza ekamuli wano ku kyalo ekyeneighbour era nga onaku lwaleero enteekateeka bambi ed'okumuziika okujja mu nnumba yeyerubeera adiri kujja mu maiso nga wayi media tusazeewo okwidde eno mu disitulikiti ey'ekamuli okwongera bambi okufuna ku mboozi ya Brenda we yajjira ebyobufumbo byali biremye oluvannyuma lw'okufunamu obutagemagana n'omusaada wabula yali alese omwana mulala ng'owundi yafa embeera wakati yali nungi nga mugire nga mubibona muzeeyi ono ni baba wa Brenda ajja kutukobera kuku aye era embeera eri wano ey'obutaki n'ensonga oba oli awo kyavira ku Brenda yakati kajje kuliya bambi afune kasente eide yeyambe ni famire ye ayamba abaana be omusaada be yamuleka nabo bambi ayambe kuku bambi ni muzeeyi ono so tuli wano muzeeyi kitalo ino ekya Brenda kitalo ino kitalo kankugemere ku muzeeyi amayina guni wani amayina gange ninzaali Senzalon mu igombo ly'Abatansi. Okay, mzeeyi kangemere kwa kazindala kano so tukobere Brenda okuva gano waka embeera yali etya ki ekyamuwaliza nti ali kujja kuliya kukuba kyeyo e Saudi yajja kuliya afuna akasente ayambe nga nze nali ntesobola omulema so embeera waka mzeeyi ndotuwe ku kifaani iwano waka ni mami ni baganda ba Brenda mwali mukola ki okubaawo embeera y'ennumba biki tuli kugibona nga obone enumba yali mbi enumba nga bamugibona enumba yabikondo nga bamugibona muno yakuba tekanje nkole tukole ekisoboka tubeewo ku n'enumba kufaanako ekyo mba tole mu bugobi so nga tukali kweyongerayo Brenda ajja atya twendo tukobere kuku obufumbo bwa Brenda bulema butya natuka omusaada okumulekawo bambi n'omwana tegana obufumbo bwamulema awo tyama nabyayirira kuba omusaada yali amukuba bakiki tyama namwene yadano yakuba ati baba nikujja mu Saudi neyo evuira obuzibu obwo. Okay. Brenda okujja Saudi omwana yamuleka nani omwana we? Yamuleka yamutuletera gano yakuba mamiye ninze ati baba mbaletera abaana baabo ni mama mbakuume okwava omwana oyo owundi yafa. Okay. Brenda okujja Saudi yaleka abaana babiri owundi omwana wa Brenda yafa nga ali kuliya? Yafa nga ali kuliya.
Saudi. Katonda wange yali ali ngali kuba kyeyo omwana we yafa. Ono mwana yali mu myaka ngemeka? Yali mu myaka ndowooza gyali 7 awo ng'asoma kibiina kya lubereberye. Amawulire gano tigamukosa ino ng'ali ekuliya? Gamukosa ye bale bamugumya bamukoba ati guma ebyo bibaawo. So iwe wano kikyokola nga famire okwemeza wamaka go wano waka? Nze kyenkola ndi awo ntyo era nkozakuzaku ntyo neyambayambaku nga mu nnimiro nasonkaku akasente ke baba nsindikireko nti yalimalima kwawo nayo bityo. Olima bulime? Nnimaku nkoba omuntu awo nti munannimiraku awo naye bityo. So ndibona wano nga Brenda akali kujja waliwo numba ey'eitaka. Embeera yali etya? Enumba ey'eitatoona eno? Yali etoona ingeri ebima nti byenda kutugwako okutukuba bukube nga buli kugibona yoona itaka yeerya ebikondo byada bwakungulu. Omwana nokukoba ati kanje mbone nga nasobola okuyiya kasente naira twatereze twatawoko enumba eyindi oba. Brenda wakoba ati ali kujja Saudi ebyobufumbo biremye bamulekeire abaana n'embeera yawaka nga ali kwenda okuyamba koko. Mwatandika mutya akasente ako kujja Saudi kaliwo? Akokya nze tinamala bwe yatandika mwene neyatuluntambu akasente ke mpola mpola paka okujja kuliya. So Brenda wajja kuliya abaire abawayiranga obulamu bwe ni mukama we yakwera bubaire butya? Okusooka yakuba ati lwatwogerako naye emirundi ng'ebiri yakuba ati bana yendi ndi bulungi aye yavaawo yalwala muku olwalwala aye nga bakama we tebamufuako yakuba ati nja okwogera nti abana munfueku ndi mulwaire ati bankuba okuba ati kola ati kola ati okutuuka lwebakuba ati kubira kampuni yaibwe obone bwenakuyamba oba bakutwala mu idwaliro yakuba ati awo bantwala mu idwaliro bankola kuku nawona awo yatukubira ku eshimu ati yabana nawona natandika okola emirimu. So amwene Brenda yali abakubira ki ekyali kimuluma? Yakuba ati ekifuba nekyali kimuluma n'omugongo ati ekifuba kyinuma n'omugongo. So bambi tukali eno mu bitundu ebye district ye Kamuli kulumberwa mwana waife bambi Brenda yafa mbulamu obwensi wabulanga yafuira munsi ya Saudi makono gaba kamabwe era kiteberezebwa okuba nti oba oli awo nabamutusa chimbere mukama tata chimbere tata mubaza chimbere mukama chimbere tata tabaka chimbere mukama tata chimbere tata. Ulikuwa wa media and Yazid Yolisigira bakali kusubscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Muzeyi ngo kali kutukobera amaire gari mugafuna mutya ga Brenda bichi chenze ko kwawe inomo tukobere Brenda agire mu Saudi atandika ati okuwereza akasente eno. Nze yatandika okuwereza akasente yankuba ati baba yali takwishima yankuba ati baba ndi kwenda okwogera kuniye kwishimu yagana lwatandika ishimu nayogera nindogera naye yakuba ati Kamuli bulungi ye enumba gye twatandika eri etya nti mune enumba eri awo teka aliko yatuka ku wolo plate aye ndikwenda nfune emiti n'okugimaliriza tugite kuki tuba tufuna amagezi agakisereka.
So Brenda yaweza akasente kwa kona akasereka numba eno yampa kwa akasente ati tandikira kwako ndakwongera nga yokandiwe nabati nsoboire. So mwene okusiza ku Brenda kuba tichangu omwana agire kuliyo kuiza sente waka okutereza enumba y'abazaire tubone ko kwa basinga olutuuka eyo aida kusoka kwetereza mwene afuna amaka ge yena aida kugaiga wala aida avuga amamotoka. Brenda mwene kye kyamuwaliza okuba oti no akasente kano kansoka entereze enumba y'abazaire lwa kubona nga ifo tuli kubona abona tuli mbulumi tuli gabi emante benda tukuba numba idatu gwaku. Okay. So numba we mugizimba wano wetuse mube mumuga updates nga mumukobera era kibe kimusanusa kino numba weri twamulega kuna efanyi tinumba yeweri twamukoba tuti yakubati munsindikire kwa efanyi mbone kunumba twamusindikira kwa efanyi yabona kunumba yakubati okay jana kankala byakasente akaliwo kayi mbone tukola oba tukola ki nobo kayo kutuka nava mbulamu obwensi era awo tukomye buki. Mzee ngotwele kukana kayumba okutola kwene numba yabaire nga ataire mu amani amalikirize biki bidoto kyebindi obo oliawo ebyokuteza wakagano byabaire abakoberanga ati nfune kasente twinda kola ku nikino byabe musubira nti obo oliawo nga afure ku numba yali ajateza kino oba mwene kweteza obulamu bwe. Awo twakoma kayezira kindi awo twakoma okutuka kwebyo nga tukali kuwulisagana naye kitalo. So amawulire aga Brenda okufa nga imwe family mugafuna mutya? Twakubanga ya masimu ayi nga tutumufuna nga tukuba amasimu tutumufuna yatumara kwa twaja kuyana ibali yo n'isimu lyana yatukuba atya bana mukube ku company mubuze ayi nga tuba company bona batuderega buderege tutuuliza kiriyo kutosa lwe twawulira baine abali ekulya bakuba ati Brenda mutusindikire efanya betubone. So umala okuweza bifani okuweza baine bifani lwoni batukuba ati Brenda azirawo tibatulagane ku katambi ati Brenda yafwa. So mwe mufuna amawire gano nti Brenda yafwa nga family mwatandikirawa? Mpegana awo nti twatandika twalajana banange tuno Brenda yafwa tukole tutya twabaawo twalowooza Brenda afuire atuza sente dejja kuliya likola ki antu atukola ati mpegana mujje ku company yene edaba salira amagezi agaide okola ki okubona omuntu oyo tafuire baba muletera bamaletere mu Uganda. So umujja ku company yatandikanga okwenda okuba oti tuderega bwetujayo ati bati kumwijalu bwetujayo ati luno paka mulindeku okutuuka kumpi gubayo mwezi mulamba n'okumuleta. Emyoyo baba bawo bakozese oba omukisa okufa kwa Brenda kwa kwesa kutya family okusinza ku bino byabe atandise okolera kuko bodya kyalumina abantu n'okutuusa olwaleero tuli bwambuwobe olw'okufiirwa omwana gaifo buli muntu aliko nsasira busasira ati kale omwana abaire akuyamba ayewo yavuirewo. buzibu kibwolekaire Brenda yalese omwana abali mu myaka emeka tukobye ku enumba tutwidi ndibona nga tindigale egano omwana oyo ayenda okusoma empegano kuba abaire asoma nga ali mutopu ayempegano mukairege wuyo avuirewo n'enumba yiyo gyabaine nga tatuyamba yali ajja kutuyigalira yiye ekoze eki wuyo avuirewo twakumabwawo tuti mwena gabesibye nga family gatwesibye buli muntu kyaliko nkoba ati bana gabesibye ino nti era gatwesibye tutwidde tutandikira kubanga abaire nga tabayamba oyo agoloire.
aye mugume bali tugumyanga babugumye. Okay bambi eyo nembozi ya muzeyi Aloni nga tukobera kubulamu bwa Brenda muzeyi kitalo tukugumya tichangwa akasera koli kubita mu kazibo mumbera yolimu eyo bulemu muzeyi mulema era Brenda n'abeisubi wolingira kunumba eno kiyumba kino kyitaka muzeyi Brenda kyabere nga yamutolamu ngali kumuzimbira enumba eno bambi wena ena kwegema ku mutima tuli wantu tudi muzeyi engeri yajja kubaawo aye ifa tukwamti buli kibaawo nteka ya Katonda muzeyi tukugumya Katonda nidi buli kintu kyona kyona natusinga okumana era Katonda nidi kyaji okwizaako so bamugumu Brenda sababu nti wabanga ne kyamusoba kubambi Katonda amusoniwe alinga emirimo emirundi gyabeerenga akola bambi amuwe ekyumule ky'emirembe aye ife tojja amaiso n'okugumya ni family yona bambi n'omukaire akasera tikangu aye waliwo awandi Katonda wakutamukugezesebwa nga ayenda kukubona bambi tujja kweyongerayo aye nga tukali eno paka mukuwerekera bambi mwana waife Brenda eyafiride kulia wabula ifa twena bili kujanga bitumala wa amani olwa abantu baifa bali kweyongera okufira mu nsi da Saudi kuba wolingira ku statistics obone yalangwa omugwendo gw'abaana abafuira mu Saudi gusinga ku abaana bali kujanga bafira mu nsi edindi gezanga Oman Dubai Jordan biki so tutwidi lwaki why Saudi lwaki Saudi so tuongere irobozi yefe bambi okusaba government okutawa amani okulondola lwaki ebikolo by'abaana baifa bili kweyongera ina abaana bano okufuira mu nsi ya Saudi ogira nga n'ensi edindi ye bali kujaniba kubanga ekyeyo bambi government tugisabu 70 evueyo wabula amaziga geyongere tichekomye ku Brenda wabula kiri kujanga kyeyongera so tutuli kwenda bintu binataka bijenga byeyongera kubanga Brenda busana nafuire aye alese family alese abana kujja kubawo batya tube bazaina babeyo bambi ne batugoberera ne babone embozi zaife ndi Yazid Yolisigira abakali ku subscribe please go ahead and subscribe, like and share our videos. Brenda, rest in peace. Mukama yebazibwe tusaba owekikafuwe directive omutwe gulingawa takola nsobi nize kulinga yendi eno nize wesano waniza mwana katusabe Katonda mulungi baba tukwebaza kaseera kano kutana kutamani na ife tukuze ningendo simasabi okugema wa ene triene yendi eno yatinge katusoma lumiriro omugwa gwa feza mubulizi 12 omugwa gwa feza